Maya po oras kabalian. Kayan taming mabilog ang puwersa ng GNN TV 44, pabiyela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilatanin garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Already po rin balitang may kalap nganing Martes, July 29, 2025. Yaku po'y Benny Ginto at iti ang News Force, Pampanga. King Sona ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. tinira na lareng manungkulan at kontratistang pemulsa at penakitan rin palpak a flood control projects. Pakiramdaman tayo nga manuning Presidente, King Report ng Patricia Mumao. The DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. Matapang lareng meging amano ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. king kayang State of the Nation Address o SONA inyang July 28, 2025. Pasyag ng Presidente, marap lang kaso, renganggang apatunayan na sangkot king anomalya kareng palpak a flood control project king bansa. Tinira na lang PBBM, reng opisyalis at manungkulan at reng kontratistang atsuking gulot ning iligal kalakaran o anomalya apanakitan reng pondo ning gobyerno. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Inutos ng Presidente Marcos, King Department of Public Works and Highways o DPWH na isumiti lang tambing reng listahan na reng hanggang flood control projects king milaba sa atlong banwa kabilang na reng mayari at retang may buong ghost projects. The Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. We will publish this list. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. Pepasyag na mo naman na ipaluwal king publiko ing audit at performance review dareng amanuang proyekto bang kaya belareng memalen king investigasyon. There will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Matigik ing kulayt ng Marcos para king accountability, king public infrastructure at transparency, king pamangamit kareng pondo. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Apat na barangay king Siyudad San Fernando ing tambing ng Pintalan Mayor Vilma Caluwag, mga personal ni Dake Relief Packs kaya apektado ni Ngalbo. Ay ning balita.
Kaibat ning flag raising ceremony inyang abak ning Lunes, July 28, tambing yang diniretso i Mayor Vilma Caluag, kareng komunidad king syudad San Fernando, abalaos pamuring apektado ning albog, bang personala midake relief packs. Kaya bereng miyembro ning City Council at ning City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC, pintala nala ning babayeng alkalde, reng barangay ning Del Pilar, Pandaras, San Nicolas at San Pedro, bang siguraduan na miyampang at mibielareng saup para kareng mituran a residente. Kawani king abias, may miyaya naman ng grupong karni, panlinis, ampong vitamins, iba't king city government, iba't kareng donors at personal ayambag, dareng city councilors, adina Reggie G4 David, Angelo Hizon Jr., Jay Cuyugan, Jason Sikat at Elmer Benko. King Meng alabasan na Domingo, balaos mo naman ng relief operations ng LGU ng San Fernando, king pamanimuna ng Vice Mayor Aurelio Brenz Gonzalez, reng konsehalis at miyembro ng CDRRMC. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. King Syudad Mabalacat, panigobran na ni Mayor Jeld Aquino at Congressman Pogi Lasatin, ing pamanyamasan ng mesirang slope protection ng barangay Sapang Balen. Ay report. Mipanyaw plangkimot at maksyon din na Mabalacat City Mayor Attorney Jeld Aquino at Pampanga 1st District Congressman Carmelo Pogi Lazatin Jr. para king pamanyamasa ng mesirang party ng slope protection king barangay Sapang Balen. Mesirayang lumang party ng slope protection, uli ning masikana dagos ning danom, asang kaning alangpat ng pamanuran, iba't king habagat at bagyong Dante. King gewang inspeksyon libut ating habagat, sinabi ng Congressman Lazatin na paninton niyang pondo ing rehabilitasyon para king mesirang istruktura. Na bagong gawa lang daw to. At huwag mag-alala, gagawin din nila lahat to. No? Itong lahat ng bagong gawa na nasira, uulitin nila yan, gagawin din nila yan. Yung luma naman na nagiba, yan ngayon ang titignan natin sa tayo hahanap niyan ng pondo para mapagawa natin agad-agad din na itong nasira dito. May nga kuya naman kano yung Department of Public Works and Highways o DPWH na tambing yang umpisa ning pamaglaren keti. Layo ning proyekto, ingaiwasan ning albog at aprotektan la reng kasiping nga komunidad. Nag-ocular inspection kami kasama si Congressman Pogi Lazatin patungkol sa slope protection na medyo na-damage sa lakas ng tagulan at maraming volume ng tubig na bumababa dito. At kasama namin ng mga DPWH, City Engineer Office, ang ating CDRMO para non-stop nagmo-monitor at ang binigay naman sa ating assurance ng DPWH ay gagawin yung mga bagong gawa at yung mga lumang slope protection natin ay nandito si Congressman Pogi, maghahanap ng pondo para kaagaran magawa at mabigyan ng solusyon itong problema natin dito sa Sapang Balen. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Atin pa mga paling balita, king pa magbalik ng News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente.
King daragula demand, king kuryente, asang kaning paning pamangamit kareng appliances, kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente, amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman, papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Deni pa rin balitang dapat tamang tutukan. Kapabaluan po kay publiko, partikular na King Angeles City at inlang upayaring eskwela na magdeklarang sarili ng class suspension. Pakibaluan tayong detalye kang Patricia Mamangon. Malyari na lang magdeklara nga lang klase ren pampubliko at pribadong eskwela king Syudad Angeles. Agpangking karelang lokalakabilyan ustong matsuring panahon. Agpangking bayong patakaran na api kasundo ng Department of Education o DepEd at ng Angeles City Association of Private Schools, di na lang upaya ring eskwela na magdesisyon class suspension. Depende king aktual sitwasyon king karelang lugal. Kaya be mo naman king bayong guidelines ing pangayabe ng senior high school o ring grades 11 at 12 king class suspension, ustong ing syudad, makapailalam niya king tropical cyclone signal number 2. Orete ring batayan king class suspension. Ustong signal number 1 ing bagyo, suspended ing klase king kindergarten. Nung signal number 2 naman, suspendido ing klase iba't king kindergarten hanggang senior high school. At nung signal number 3 o patas naman, suspendido ing klase kareng hanggang level. Usto na mga ting rainfall warning, nung yellow, malyaring magdesisyon ng school head nung kailangan ng localized suspension. Orange at red naman, automatic kaala ng lub kareng hanggang level. Reng eskwela naman na magdeklarang class suspension, dapat lang makipag-ugnayan kay Angeles City Information Office o CIO. Ing CIO, yang palwala opisyal listahan da reng eskwela ang mag-anunsyong class suspension king karelang Facebook page. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang Toto, king Balen, Susuyo. Kaya katamong pakibaluan ng bilin ng panahon king lalawigan, kilub ng 24 oras. Maurad pa mo rin ng asahan lalo na kay Central Luzon. Pauli na rin ang bagyong at kinwal ng Philippine Area of Responsibility ilang babyesikan king Southwest Monsoon o hanging habagat. Amamapekto naman king maragulo party ng bansa. Ala namang amo monitoring pag-asa abayong low pressure area, luwal at kilub ng Philippine Area of Responsibility. Kabalin maging party kaking pamang palita katiking News Force Pampanga na anumang kaganapan isyo reklamo king kekay lugal, malyari mong ikwento isumbong kapabilatan na rin numerong mayakit king kekay screen. Malyari mo namang mag-post ka rin kekay Facebook account. Panalakara ring News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, kaya di lang kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita ilang panatang serbisyo karing sa Blang Kapampangan. Ailben nyo lang ni Martis, Remekala pa istorya, ketiking probinsya. Kaya ako po, Iben Ginto at ini, ing News Force, Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susunod.